الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيكم. مركز مقام مركز الهداية يعني مركز الهداية جنب عادات جنب خميس والرياضة جنب عبادات جنب إجازات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أمة كينيا أواس كينيا خديرة في دلا حتى في قدة وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواس كينيا ربين كينيا هاغلتهم فارو إسامالي لا نحثي ثناء عليه. فارو إسرتاتي ولكوينين فينو أكما نبي ربي عليه الصلاة والسلام أنت كما أثنيت على نفسك أكجا أنسان ربي كينيا أكما أتي في فوق فارسي تخجا أنساني إسلمنا يقوني في جانغا إسلمنا تناتو وهند جالا أكربينو سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. يو الدنيا تنرى وني تجمد جراته دين الإسلام كالربين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب ما قجلون فدي خراخ نرى نخاي ملي نوتي أجلو مرتني خراخ نرى ندفني أكما ربينو سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كناف ورد الدواء مركز يواهو مركز الهداية غندلين الرا كنو مقا أداتي أركتني يدران غندا أداليتي الرا مقا سديسيني قوتني مي غندان. الحمد لله رب العالمين جاء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شيكوتي هدو جرا ورا قبيتنا رأيت لفيل هدو غلطو مولفات دا جنة جاني ورا الرا بكتي كنه بفمودي مولي برسيسا ثاني شيخي ثاني تيس هندو مغرتي ورا لفئي غلط ثاني جنة الفردوسي ربي آتاسي سو جنة أن أمسني لسني دامو حواس كينيا. الحياة مع كتاب الله جيرون جيرو جاني لكاوة تمي جنان جيرو كتاب ربي توجين جراتا جيرو ديني وجين جراتا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا ما أولين جرتاني ميورد الره نواجي جرتاني ورنا ما سدي جاني توكو غرّا غرق أو جاني توكو غرّا أو جاني توكو غرّا قلبي أو جاني غرّا نمو هندا غرّا غريتا كتكاتهون غرّا أو غرّا عبد الله الموبي في وامثالي حكا يساتي غرّا منافقا جيج. ماذا قال آنفا ريفو مال جانسا جرتين شيكوتين نما سويت ريفو مالي جتي غرّا منافقا جاني إنسان غرّي غرق أو غرّا قنقوت يو قنقو حاسو ملين دقي ونمني غرين غمنا روزيرو جرن إيسا غرّا غرق أو جاني غمنا مالك جرن إيسا قوشا في الرحقات نانفت غرّا قنقو غرّا كافراتهم غرّي مؤمنا غرّا قلبي قاو haga qaawu jechu waan itti himan fudhatee qadeem. Wanni bakka kana dhuftaniif ijoollee teeysan ta'ee bifamtu bakka kana laaltanii maasha Allah irraa jettanii maasha Allah hin bereedaa beeka maasha Allah waatu biyya arabaa tana singeessin yoo ijji tantee wati qokkana makiinaa isaarra si buute
takka irra si buutu qul maashaa Allah siin jaa qul maashaa Allah beeytee yoo iji teete gangamdumatti akkanatti irra si buutu qul maashaa Allah siin jaa si qabeeti qul maashaa Allah mudaanina duraa seenaa jee rabbiilleen subhaanahu wa ta'ala silaa yogguu ooyiruu ol seenan san ooyiruu tolte san maashaa Allah jaane amadayni waa ooyiruu san akkasitti hin balleessu je jaartuma ofiitu yogguu isiin tolfatte walaq nama dura maashaa Allah yogguu jaan ijjummaan teetu nuun seentu tanuma mana jirtu sanu ta'alaa dhiisii wani kanaaf ijoollee tanarraa maashaa Allah jettanii dhaamsi isinii dhaam warra ganda kanaa diini jabaadha gizee amma jirru kana keessa aakhiru zamaan nabiin alayhi salaatu wassalaami inna allaha wa'adani hadiisa beeqii rabbiin baay'ilama naa godhe lafziin quraanaa qara'amuu baay'ilama naa godhe ilaa qiyaamil saa'a hamma qiyaamaan dhaabbattutti ja'an walaakin yuukhadhu ni fuudhama ahkaamni quraanaa ni fuudhamaa ja'an ahkaamni quraanaa jechuummaa suuraa baqaraa waa'ee xalaaqa hiikaa barbaaddu waa'ee hajjii yoonii fi barbaadde waa'ee soomanaa yoonii fi barbaadde waa'ee ribaa yoonii fi barbaadde waa'ee amaanaa yoonii fi barbaadde tamumarraa himeetiin tam dhiisa waa'ee dhiiga baatiidhaa yoo barbaadde tam himeetiin tam irraa dhiisa suura baqaraa keessa argamte nabiin alayhi salaatu wassalaami namni quraana addunyaarra qara'e quraana san itti dalage guyyaa qiyaamaa suuraan baqaraatii fi aala imraaniin dura buuteeti tuhajjaani an saahibihi nama isaan qara'e irraa falamaa mee tokko isa kana dubbadha mee tokko isa tuqa jechaati suuraan baqaraatii fi aala imraan quraana guutuu dura buutee akka arraa'u irraa duraatti abbaa isa qara'ee itti dalage irraa falamaa deemti jaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami hadiisa bukaarii keessatti guyyaa qiyaamaa nama ibidda ummata kiyya ka ibidda guurame yaa rabbii ummatii yaa rabbii ummata koo ummata kanko hogguun je'ee deemii ummata kee magantaa seenii fuudh ammaas niin baas ibidda keessa ammaas niin baas ammaas deemii baasi jennaan yaa rabbi maa wajadtu fiya illaa man abasahu alqur'aan nama quraanni na dhoorke tokko malee hanga quraanni nan dhoorkin baasee ja'a nabiin alayhi salaatu wassalaam nama quraanni itti firdii godhe atin baatu armaajee nama quraanni itti firdii godhe san malee hangaan dandayu baasee kanaaf dhaamsi kiyya zamana kana keessa lafziin quraanaa qara'amtee ahkaama hiikama isaa waan quraanni jedhu itti dalaguu jechuu ahkaama jechuun kanaan nu keessaa fuudhamee jira hifzii bichaarratti osoon gabaabbanne ilmii jala kanarraa ol safiinaa muqtasariin usuula arba'iinaa buluuqaa riyaadaan tafsiiraan achi muslimii bukaariin gaggaragalchu eenyuu fi eenyuun baana taakka lamaan baana gara nabichaasimi keessattu warri gamanaa kun laa siyyama warri kitaaban qaraan ka'annaka akka waan ati khuliqta liajli naari akka waan suugoo bichaa keessaa baasuu tolfamte akka waan qooshaa bichaa ganaanuu tolfamteettiif lakkooytan miti ajandaa keeti kun waan atiif biraa baafte kun kanaaf markaza kana barattanii ilmaan barsiiftanii yoo namni isin qaraasisu dhabame kunoo nuti nama nu qaraasisu dhabnee jettanii sheekootii gurguddoo gaafachuudha qabdaniin isin ja'a taamoo isin hin ta'u kun gandaan hin ta'u kun zamana amma keessa jirru nabiin alayhi salaatu wassalaami inna allaha laa yantazi'u rabbiin ilmii fuudhuu kitaabarraan fuudhu ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق أحدا اتخذه الناس حديث البخاري تقول آخر الزمان علمنتم كتاب الرانفولمتو
ulamai ajjeesee hundu'e namni beekan dhabame nama wallaalaa imaama jaanii godhatanii dhufanii fatwaa gaafatan jedhe. Ifiifun beeyne nama himee ifii jallatee namallee jallisaa. Kanaaf dhaamsi kiyya wanni niin armarra isinii dabarsu barnoota diinal islaam baradhaa jabaadhaa. Tak barnoota idileellee barnoota ammayyaa jechuu osoo hin ta'in ka waliigalaa. Barnoota idilee jechuun ka waliigalaa jechuu. Waliigalaa maaliif jenna? Warri gurraattii qabuus ni qaraa, madammariis, kunis hundinumaan qara'u. Amma kofoo sirra jirtu tana nuti ni kaayyenne jarattiillee ni kaayyenne. Ni sobe mookaan. Amma imaamaa kana yoo ni fudhatte jarattiin hin uffattu. Ummata islaamaati yaanka. Ni sobe mookaan isa gandaan. Barnoota ammayyaa jaan gariin namaa. Barnoota idilee kanaan ammayyaa jaan. Barnoota ammayyaa idilee isinii galee waliin haasa'u jiru kun. Hogguu barnoota ammayyaa kanaan jette keenya kun barnoota dullacha jechuudha. Kun barnoota ammayyaa kun barnoota dullacha quraanni. Akkana saayinsii leessarraa fudhatti dhageessan. Quraanarraa fudhatan. Du'a kamii irra barnoota agartee ammayyaa. Quraana haa. Kanaaf barnoota idilee haa jennu kaaniin. Idilee wanni jennuuf ka walii galaa jechuudha. Ka islaamninis qara'u hii. Ka jarrinis qara'u. Keenya kunoo. Jarri ni qaraa? Hin qara'u. Kanaaf barnoota ammayyaawaa jechuun keenya. Barnoota ammayyaawaa jechuun barnoota jabaadhaa. Sheekotii hedduu ija keessan ilaaluu jira. Gowwaa boollan bananii jaan. Bananiif keessaan haxaawii ja'aa jaan. Akka bara kaanii takkallee narraan eegina maayikii irratti barnoota jabaadhaa baradhaa taakka. Lammee isaan aadaa ganda aadaa jettaniimi. Silaa maqaa kana duwwaa booda deebi'eetiin baruu barbaada. Manguddoo ganda kana teesserraa jirturra maaliif ganda aadaa jedhaniini? Ana gaafa birooti inshaallah. Aadaa fuudhaa heerumaa. Aadaa gartee hoggaa namni du'ee waan kitaabni hin ta'u je namni harma keessaa an aashaarraan caala jettu aruusni sii faallaa aashaaggalu. Namni ani Faatimaa nabiirraan jaalaju aruusni siifa faallaa Faatimaa nabiitti galu. Yoo lakkii ana ashaarran caaluu jaal aruusni yeroo barcaa ammaa u dabaree jira. Aruusni ashaa gizeetam galee dhageessan. Aruusni ashaa gizeetam gale. Faatuma Haadha Mahammad gizeetam gale. Barcaa yeroo sa'a afurii tana gale. Keessanoo gizeetam galu jira. Bodubbadhaa kaa isin dardarri gizeetam galu jira. Halkani sa'a afur jaartii namaarraa sarka baasaa shooka. Haya aruusni ashaa eega sa'a afuritti gale maaliif ka isaanii halkan gal? Eega jaarsi rafee faana dheeyitee hulaa dhoyte. Muummet qayyiban yammaan nufe. Ani isaanii waan ajaa'ibsaa kana hulaa irraa baneen na ajaa'ibsiisa malee. Kami ka jennu isaan jenna moo kana jenyu? Muumma kana jenna ka. Hajaan eeganni rafe dhuftee gumaata dheeyitee maaree dheeyitee bakka gaayyaa bakka shiishaa bakka barjaa ammaan nufee qayyiban. Kolkolo jaartii miti akii takkana ni sobe moo akkanum. Waan aadaa fuudhaa heerumaaf irraa dhiisaa sila magaala jirtanii waadila san akka baadiyyaa teenyaa allama gani jettamo aroos baha jettamo gumaata jettamo laalaala jettamo akka baadiyyaa dila san hin qabdanii yoo taatellee waan fuula dibatanii bareedan fa qabdan malee tafuulli faantaa harki faantaa qaamni kookaa kana faadha qabdan malee isin waadila sii miti. Boo dardarri meerka baasaa isin. Dardarri ganaa fuutan. Aadaan dhalaa biyya tana maallaqa isin gaafatanii. Laalanga kana ciisaa ciyaallee ijoo akka Sheekh Abdurrazaaq keenya gaafatti jeeq as keessa jiraan laaluu jira. Ciyaallee ijoo hunumaan jaatana. Dhalaa isini qaalee isu jirani. Way isin gaafatanii. Meeqa isin gaafatan? Kuma dhibbaa fi
kijibaas ganda raggaayina ganda maqaan balleessina waan qaban ammoo ni qabdanuma jaan ni jaa boodardari firraan dubbattanii dantaa keeysan dibbay hawwanna dhageessaniimi isin waan kuttanii ijoollee duraa isin haati teessan isin kannuu feetu abbaan keessan isin kannuu fedhu isin gurgurachuu barbaadani guyyaa achii gurguramtan dhageetti ammoo dhalaa waan takkallee maarii malee akka uumaan gaafanne dhaamsa gabaabaan dabarfachuu barbaada dhalaa takka namni tokko dhufnaa maarii malee akka uumaa waan takkallee hin gaafanne dhaamsin hin jala muree dhaammadhu abbaa manaatti hin jallatina haadha manaa hin zallamina ilmaan diin irra guddisa waan gumaataa fi jinnii maali teknooloojii jala yaanamu hadiisaa quraana jala yaana kan dakhe hadiisaa quraana jala yaana teknooloojii jala yaana nyaarri ni bitame qeensi ni bitame naannoon ni bitame kufa kaasillee ni bitame waadila tokkoon magaalaa bitame ta kufa kaasillee sirraa hin beekan jarri kun naaf beeka sirraan xuuyineen waan tokkichaa san hin ta'in ija keeyseef kukuulte aruusni guyyaa galu veelo sadiirootamu marraa soynee tamdhiif rabbii isinaa qajeelchu amin jaa dandaan rabbii isinaa qajeelchu salaata maraataa jaanii jira akkamii hidhate walitti dirgimje salaata maraataati eeg walitti dirgim ta zamana salaammachuuf deema dhaabbatuma ta zamana keessaa'uu ta baranaa hidhate akkana taate giseen kanaaf diqaalaa zinaa hoddommaata bakka itti dhalaa nama qaaleessitanitti bakka dhalaa kan nuu dhabdanitti kanaaf dhaamsi kiyya kan xumuraa akka shabaabni wal qabatanii yaatan manguddoon biyyaa imaamotiin biyyaa sheekotiin biyyaa karaa tokko akka yaanu wa'tasimuu bihablillahi jamii'an walaa tafarraquu ja'a rabbiin haada rabbii tokkummaan qabadha gargarin babayinaa kana keessa waa hedduu jira akhiru zaman firqaanis ni hoddommaatti waan naafi sahaabaan kiyyarra jiraatan irratti jiraanne irra jiraadhayi wanni san hin ta'in hundinuu kara ibiddaati jammaa bakka 73 irraa takka jechu maqaan keenya ahlusunnati wal jamaa nantasibu ila salafi saalih kara salafa saaliyaa ifirkim Abi Bakri jalayaan Umar jalayaan Hamza jalayaan Khalid ilma-walii jalayaan karaa isaan irratti turan irrayyaan karaa Aishaa fi Faatimaa fa'a waan takka namni tokko biraa baasee hoo karaa kana deem qawlaa dhufatanii ahadiin si godha waan jaan hundarraa ifeegaan gartee ja'a inshallah namni gartee dubbii mi'eeffatee utubaa manaa haasawoo yaayyoo namatti haasawudha akkaan jee namni bittaa gurguramee waa gurguruu mi'eeffatee haadha magaalaa geessee dhaadheessaa jaan waan gurguruu mi'eeffatee mire ummanti jechuun meeqamni taati jechuuma mana galche jaan ifirraa baase gaa hanga dharraa kanaaf sheekootii hedduu bakkattii kana jira hawwan kiyya wanni isin ija'u kun taate narraa geebaltanii aboo isin ijoolleen dirree dhawaa kun dhalaan gamana teessutun takka dhalaan dirree dhawaa tuni nabi ni dhalti du'a namani oolchiti du'a namani oolchiti akkuma tabaddaa tanatti isin numa dhalatteemi yoo dhalaa isin qaaleeysan hara kiyya kana ol baa asiif adare biyyoo jidduun oliin meeq dhibba gadoonoo ta isiitti ide haa gadooyi ta oloo dhibba ta siiti wajjin dhibba sadii maarii qarshii 30 irra ide dhibba sadii fi hangana fudhadhu na bira koo saallahu akbar illeen jettani dhibba sadii fi hangana bichaan sirra barbaade sammooda yogguu fidde feetu kuusa keessa galchita feetu sharaa keessa galchita feetu baranda galfatta bakka itti galfattu nanne kuwan mee warri akkasin dhufnee sirraa fuuna jetta soddaan hoddombeeffachuu deema kanuma allahu akbar ati as booda tas eenyu si fuudha haya yogguu dhiirti tun hundi dhufte ati een si fuudha ni heerumna jaaha akkanatti haa warri kana heerumume
harka ol qabaa ijoollee shabaab aboo dardarina dhageessanii wallahi galgala kana dhaqadhaati silkii tiyya kunoo ishee Hussein Faanni qaban ishee Abdurazaaq Faan qaba narra dawwala achi dhaynee jirre yoo isaan waajaan kunoo dhaynee jirre sheekh achi jaa dawwala yoo isin diddi ammuma fiigaa hootta ni heerumna ja'aniimi bakka ittiin sheekootiin teenyaas gajjabeessinee himuu qabnu fuudhaa heeruma kana ka'aadannu harkaa kutu jiru miilaan irree jechuu qabnu isin dhiirti rakkoon isin qabdan dhalaa takko yogguunii fi maallaqa isin irraa ciniinuu dhaban irra deemtan isinis dhiirti akkanumaa ijoolleeti rakkoon isin qabdan dhiirti tan ta wajii itti baaftan ittiin laffe'ee jettaniin xuyxan ta dhufte bilaashin dhufte tan ariyetiin ta biroo fida hin jiru isin bira akkanni rabbi isin haa qajeelchu amin balaachu rabbi isin haa qajeelchu hawwan keenyallee rabbi haa qajeelchu shamarran rabbi haa qajeelchu yaada muraata rabbi nu haa guutu gamanaa na lallaalu jira abbaa geggeessaa kanallee na sodaatee hedduu cheejee ija kurum godhu jira hanga nu mana dhiisuu isaatiif illee isallee umrii rabbi haa dheere mee markaza kana rabbi nu haa guddis markaza kana rabbi nu haa guddis hadiisa quraana jala rabbi nu haa yaadu tajaarsa marqaa afaanii suyxu rabbi siin godhin tajaarsa marqaa afaanii suyxu rabbi siin godhin atillee hajjatul wadaa keessa nabiin alayhi salaatu wassalaam dubartii dhaammatanii warra gartee akka dubartii irraa eegu rabbi si haa godhu qaallichaa shuuroo akkana ol daddarbee yaa shuuroo jeen si liqimsuufi malee si sossobuufi mitii je'e dubartii tan akkasuma jennee haa liqimsinu beeytanii qajeelcheetiin xaliilchee har tokkorra oofayeete laa tuujadu alaa wajhi duniyaa addunyaa irratti hin argatu wayya qabdi malee cinaacha kanarraa tolfamtee niin tolchoote cinaachi kun diiree akkana ni dhaabbata yoo niin diirse jettee cabsuun isii hiiku tamii wajji jiraata duuba oromoo yogguu maak tokko jaan najiisarraan fagaanne ittuma salaatan jaan ni fixee bara oromoon to isini galee yoo gaatiyyatuun isiniin ta'in xaafiin akka jettee jaan adda boollaa adduma oolla jettee jaan yoo taniin arree isinii haasawatuun isiniin ta'in adduma oolla qofa adda oolla moo hojii jiraanna gandaan hay harka kana godhaaha wajjala rabbi nu haa yaasu hadiisaa quraana jala rabbi nu haa oom hadiisaa quraana jala rabbi nu haa oom sheekootii teenya tanaa umrii rabbi nu haa dheere sheekootii teenya umrii rabbi nu haa dheere bire dawaa tana taafaan tokko dubbattee har tokko oliyyaatu rabbi nu haa gun biyya teenya ta misoomaan guddatte ta nagayaan guddatte rabbi nu haa taasise amina amiin sheekhaa fi dhalabaa isaa warrarra eebbifamuu deemu kana kan barakaa rabbi isaan haa taasise du'aa'i maqbuul rabbi nu haa godhu du'aa'i maqbuul rabbi nu haa godhu nagartee okkolchaan jaa sheekootii tiyyaa waanin muhaadaraa bakka biroo eeguufiin hangana isin dura saammadhe ijarraa na hambisaan isiniin jaagizee hundallee waliif jirra inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شيخنا إننا ناسا جائبا اسمه خبر كذا اسمه بهارسا اسمه توقف بدري بتا كيف بدري إسلامه تبكتري تبا كيف بدري أشي كيف بدري هاي قرب بسرعة قرب الله أكبر الله أكبر. سليمون لا تدري تبكي أنا ما Kita sudah serendah dan itu mau kirti, hebat, apa kita punya apa? Baru.